On avait prêché, tulisemaka juu ya maombi. Kakwambia maombi ni kitu muhimu sana kwa maisha yetu ya Kikristo. Na msafari ya mwanadamu ya kwenda mbingu, maombi na jouer rôle eko très très important. Alléluia. La parole et la prière, laissez-moi vous dire, ni vitu mbili vinaenda de pair. Sema de pair. Vinaenda pamoja. Hawezi sema tu sais prier ou soit tu arrives à prier alors que tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu. Alors que tu n'as pas suffisamment du temps que tu consacres à la parole de Dieu. Tu ne peux pas nous dire et nous mentir que là tu es en train de bien prier. Non. Alléluia. Maombi ni arme, ni silaha. Maombi ni force. Maombi na kashe puissance ya ajabu ya kuweza kushinda ziki za dunia. Voilà pourquoi dans la marche chrétienne, msafari ya kwenda mbingu, kunakuwa maelema, ziko maelema clé, zitamsaidia mwanadamu afanye nini? A tenir ferme dans la foi. Sikia Biblia iko nasema, na eske siku Yesu atarudia ataikuta tena imani kweli? Alors, avant aende alituachia siri za kabambi na katuma watumishi wake, akainstaurer, akaétablir les serviteurs pour que bakuwe source ya information, ya vérité, ya neno ambalo ni neno la Yesu Kristo. 1 Thessaloniciens 5:17, ndio apôtre Paul konasema prier sans cesse. Tuachie les Ephésiens, tuachie au pale. On va bientôt lire. 1 Thessaloniciens, wa Thessalonika wa kwanza 5:17 inasema ombeni pasipo kukoma. Zingine version inasema ombeni pasipo kuacha. Ni kusema kwa kila divieni atani nifike wao usichoke kufanya nini? Kuomba. Na tulikuwa nikakwambia tulikuwa tunazungumza juu ya Ana wakati anakutana na mashida na matatizo za nguvu yakafika dimension où elle ne parlait même plus. La Bible dit que alikuwa na remuer, alikuwa anapiga tu midomo. Alikuwa amefika ku dimension yenye shida zinakuwa za mingi lakini anapiga midomo. Biblia iseme ya kwamba kaacha kuomba, hapana. Alibacheko naomba malgré situation ilikuwa difficile. Parce que alijua nikatembelee dans la prière hakuna kitakuwa kigumu. Alléluia. Akagundua siri moja, akajua hakuna mtu mimi naelezea isipokuwa Mungu. Voilà pourquoi la prière elle est en train de se définir comme une conversation, un dialogue avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Wakati wanasema prière, tukafuata dictionnaire, prière ni kusema je demande avec, ni kudemander avec humilité et sincérité. Prière ni kusema mtu akikwambia je te prie, ninakuomba,